to je to, devojke. Ste spremne? Sada molim režiju, izvedite momka. Kaži, reci, ko si, odakle si? Ja sam Mićo iz Jajca. Jedan od 10 teladi. O, ljudi, bre ovo. Ana P, šta je problem? Ovaj ulaz je bio katastrofalan. Ušao je u fazonu kao da će da nas ubije. Lažeš, ušao sam u fazon da vas jebem sviju. To je to. Pa iskren, dečko, iskren, to. Ana V? Pa mislim da sam dosta mlađa od njega i nije moj tip. Koliko imaš godina? Imam 50 godina, ali jebem ko konj od 19 godina. Melisa? Ne znam, ne osjećam sad neku vrstu hemije. Oslab ti da ti ja stavim svoju vaginuletu eprovetu šta je hemija. Ana? Pa da nas Merka kao gleda. U tom smislu kao da će da vrši hemijski eksperiment. Ma ima da ti na šouku izvršim seksualni atentat. Kažite mi ja? Stav sa kojim si ušao ovde, ta namrgođenost, ta energija, baš loš vibe. Ma daj, pusti me u 3 pičke materne. Ja imam zatvor 5 dana. Ja ne volim zatvorene momke. Pa daj mi šansu. Molim te da se poserem, da se riješim zatvora. Dobro, polako, stani, sedi sad, stani. Jelena? Mislim da bismo mogli biti super drugari, ali ne vidim sebe u emotivnoj vezi sa momkom takve fizičke konstitucije, jer ja sam bucka, ti bucka, ba previše je. Pa šta vam fali, bre, to? Pa previše je. Ja i ti kad bi se sudarili kod 2 autobusa, imam osjećaj da me te tvoje velike sise spasle kod 2 zračna jastuka. Valjate onako jedno po drugo. Ma daj, Andrija, da se valjamo kod 2 krmače u blatu. Ma nosta u pičku maternu. Dobro, Vesna. Fizički izgled presudan. Ne voliš stomačić. Jel te krivo, dasko jedna, što imam veće dojke nego ti? Idemo da vidimo prilog. Ja sam Mićo, imam 50 godina, dolazim iz Jajca. Ne radim ništa, niću kad radim. I samo jedem i serem. Ja vas, djevojke, molim da se bilo koja utazanjaka, da mene više ne jebe. Pozdrav, mozak! Dunja, šta je bilo? Nije mi se svideo taj njegov prilog. Znaš kako mene zabolše ova moje 2 jajeta što ste mi svjetlo? Šta si došao da tražiš ovde onda? Tebe sigurno nisam došao da tražim, buranio jedna. To je velika uvreda za mene. Žozeti osta? Ko mene izabere, morao 24 sata da provodi u teretani, da dobija pločice i to da... Ja i ti nikad nećemo biti zajedno, jer ja 24 sata jedem i jebem. Oprostite. Melisa? Do sada ne mogu sad baš da kažem da mogu da se uhvatim za nešto posebno. Imaš ti sineđe ufat. Još uvijek čekam da vidim taj trik. U redu, sada dolazi tvojih 5 minuta, prijatelju moj. Dajde Andrija bananu. Sreća pa ima banana. Da nema banana moram tvoju kit progtati. Ovo je banana. Ovom prilikom pozdravljam svu svoju familiju u Zoološkom vrtu, a posebno maternu sestru Gorilu. Sofija? Kako se deca prave? Ma nemam ja pojma kako se djeca prave. Gde nazovu mog tatu? Ja ne znam kako je mene napravio. Pa daj mi. Pa nemam ja pozivni broj od Zoološkog vrta. Imam još jedan talenat, a to je oduzmanje nevinosti. Šta je, pičke? Mislite da ste veće pičke od mene? Šta je ovo sve pocrvenilo? Ko da ste menstruaciju doble?